Želite da otvorite firmu, da osnovite firmu, imate striktna pravila, odnosno uputstva šta morate sve da ispunite da bi otvorili firmu. Kada počne vaša firma da posluje, jednostavno postoje takođe jedna pravila poslovanja, odnosno koje su vaše obaveze prema državi. Morate da platite. Nakon ovog projekta mogu da kažem da sam jako zahvalna pre svega što sam imala priliku da prisustvujem ispred svoje organizacije, jer nas je u organizaciji puno i svako bi to želeo da bude ovde, da proživi to. Ja ću svakako preneti znanja i ono što sam doživjela u svojoj organizaciji svako od nas hoće, ali to je ta zahvalnost koju sam ja doživjela na ovom projektu da proživim to i čujem iskustva drugih ljudi. Eto, kažem opet, dobijem potvrdu da i oni osjećaju i da postoje ljudi izvan granica ove zemlje isto što i ja osjećam. Suočavanje s prošlošću bio bi termin koji najbolje opisuje stanje u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji, koji se i dalje suočavaju sa epitetom i posljedicama postkonfliktnih društava. Mladi ljudi od svog rođenja dobivaju teret koji im ne pripada i za koji nisu odgovorni. Tragajući za mirom i razvojem u spomenutim državama, mladi ljudi trebaju biti uključeni u implementaciju strategija za mlade, i to počevši od najnižih pa do onih na europskoj razini. Obzirom da svaka veća globalna kriza utječe na mlada demokratska društva, potrebno je posebice među mladima dodatno raditi na promociji takozvanih europskih vrijednosti. Kao dio ovog projekta osjećam se uključeno, osjećam se prihvaćeno i osjećam kao da, ne mogu reći da sam u potpunosti pronašla svoje mjesto, ali definitivno se osjećam bliže nečemu što je stvarno i opipljivo nego što je to do sad bilo. Zato što kakve god mi imali prilike onako u svakodnevnom životu, u okolnostima kroz koje živimo, ipak ovakvi projekti i ovakvi treninzi nam pokažu da možemo više, da možemo bolje i da je to nešto realno, a ne samo nešto o čemu će nam neko pričati kao to postoji negdje tamo. Youth United You projekt je Caritasa Bosne i Hercegovine kojeg provodi u suradnji sa Caritasom Slovenije i Caritasom Srbije u okviru Erasmus Plus programa u kojem sudjeluje 15 organizacija koje aktivno rade sa mladima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji. Mislim da svi mladi ljudi treba se probude, da prestanu da spavaju i samo da se upoznaju jedni sa drugima, samo da razgovaraju jedni sa drugima i zbog toga je ova prilika toliko sjajna jer smo se u Beogradu našli pripadnici nekoliko naroda, dobili priliku da se družimo, razgovaramo, zajedno zabavljamo. To je jedino što nam je potrebno, ništa više od toga i zbog toga je ova prilika koju nam je Erasmus pružio tako sjajna. Projekt je usmjeren na aktivne mlade ljude iz raznih sredina ovih triju država koji imaju potencijala doprinijeti osiguranju mira i razvoja u svojim sredinama te nadasve produktivnijeg društva. Radio Slovenija na UKV frekvenciji prvega programa in srednjem valu 918 kHz. Ura je 22:30.
you comes remind about the conflict, okay? Doesn't matter what. I sada su dovoljne strašno male stvari da ga učine jako radosnim. I mi bismo mogli da porazmislimo o tome i da takve male stvari činimo za one koji pate. Ovakav vid neformalnog obrazovanja kroz razne zabavne metode učenja nudi širenje horizonata, prevladavanje predrasuda i stereotipa, te uostalom i ono najvažnije, stjecanje novih prijateljstava, te se nerijetko po prvi put mladi upoznaju sa beskonačnim mogućnostima koje posebice njihovoj generaciji nudi Europska unija, poput Erasmus Plus programa. Sama poznam precej ljudi iz Balkana oziroma tudi iz drugih delov sveta, tako da to ni bilo nič novega za mene. Je pa še utrdilo mišljenje, da je vsak človek nekaj posebnega in da ne smeš soditi ljudi generalno, nasplošno, ampak moraš res priti do človeka, se pogovoriti z njim in videti, kakšen je in kako funkcionira. Kroz radionice, interaktivno učenje, igre i razgovor, mladi su obradili teme nastanka ljudskih prava, njihove podjele, prevladavanje stereotipa i predrasuda, te teme poput nenasilne komunikacije i zajedništva. Sve ono što mladima pruža priliku za rješavanje konflikta i kvalitetniji pristup rastu i razvoju u zagovaranju zajedničkih vrijednosti, sličnosti i razlika. Mladi su posjetili socijalno poduzeće, restoran međunarodne kuhinje Skuhna, u kojoj rade migranti sa globalnog juga koji borave u Sloveniji. Pored kušanja specijaliteta iz različitih dijelova svijeta, predstavljeni su im mehanizmi rada na inkluziji i poboljšanju uvjeta života migranata i drugih marginaliziranih skupina. Mislim, ono što nas međusobno povezuje je definitivno naš aktivizam, naša želja za nekim učenjem, za zajedništvom i da se jednostavno zbližimo što više. Život vas može odvesti na najudaljenija mjesta, ali ljubav vas vraća doma. Sinonim multikulturalnosti na Zapadnom Balkanu. Grad u svakom smislu te riječi. Sarajevo.
Preko 35 mladih iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije okupilo se u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II u Sarajevu na razmjeni mladih pod nazivom Power of Youth u organizaciji Caritasa Bosne i Hercegovine. Meni je bil obisk verskih objektov zelo všeč. Se mi zdi, da je to res poudarilo večkulturnost Sarajeva, ampak tudi sem bolj spoznala vse te različne vere. Še posebej sem prvič obiskala mošejo, da sem več spoznala o tej veri, islamski veri, kaj pomeni to za ženske, da niso skupaj v mošeji, kaj to v bistvu ni neka fora v tem, seksistična karkoli, ampak da je nek pomen, verski simbol. In v bistvu se mi zdi to zelo pomembno, da kot nek tujec v to vero, da sem malo bolj spoznala, da ne morem več soditi tako, kot sem mogoče prej mislila. In se mi zdi, da s tem v bistvu so se kakšni stereotipi, pa kakšne misli, predsodki malo tudi zabrisali oziroma spremenili, da se malo bolj spoznam in se mi zdi, da je to boljš. Isto sem obiskala že katoliško cerkev kot katoličanka, pa tudi ortodoksno cerkev. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da se vidi tudi različne kulturne vplive Sarajeva. Se mi zdi, da je to tako večkulturno zgodovinsko mesto in se mi zdi, da je tudi zelo pomembno, da se tudi to vidi, zgodovina mesta in vpliva vseh, ki so tukaj bili, da se tudi to bolj spozna in kakšni so potem tudi vplivi na kulturo Bosancev tukaj in kako v bistvu kot Slovenka tega nisem poznala točno, ker pač sem mogoče druge ljudi poznala, ki pa pač nisem dobila tega vtisa, kakor sem ga tukaj. Ova razmjena predstavlja središnji događaj u okviru projekta Youth United You. Tijekom boravka u Sarajevu, sudionici koji pripadaju različitim organizacijama, nacijama i vjerama imali su priliku da se upoznaju i druže, posjete glavni grad Bosne i Hercegovine i njegove znamenitosti, te da kroz interaktivan pristup govore o predrasudama, stereotipima, ljudskim pravima i demokraciji. Kroz zabavni program interkulturnih večeri, mladi su predstavili zemlje iz kojih dolaze, naučili o sličnostima i različitostima kultura kojima pripadaju. Posjete olimpijskoj planini Trebević i vožnja žičarom iz koje seže pogled na cijelo Sarajevo zaokružila je priču o gradu u kojem prepoznajemo bogatstvo različitosti i suživota svih naroda na prostoru Balkana. Doista, važno je prepoznati snagu mladih baziranu na suradnji, kulturnoj razmjeni i želji za prevladavanjem različitosti. Jer možda nemamo baš sve što želimo, ali kada smo zajedno, onda imamo sve. Moje sporočilo mladim v Sloveniji, ki želijo iti v tujino na kakršenkoli projekt ali pa na izmenjavo, je, da noben ne grize, da smo vsi ljudje in smo krvavi pod kožo in da če se malo sprostiš in hočeš navezati kakšen stik, lahko od tega odneseš ful velik za svoje življenje, njemu polepšaš dan in res, ne rabite biti strah, realno.